نور دی غلیم گیم دا پختو لواسطی ردم لالا لا خبر دنا چولا وسطی ردم نور دی غلیم گیم نور دی غلیم گیم دا پختو لواسطی ردم لالا لا خبر دنا چولا ستیر دا نور دی غلیم گیم و دیلت اعجاز و کرامت دسپین ایمان زمان دادا کلی سادن منترو لوا ستیر دا نور دی غلیم گیم دا پختو لوا ستیر دا لا 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 خبر وستیر دا نور دی غلیم گیم کینا لستر زنا ورته وګور زندان تدیم دا ترخ صحنستا دلیدو لوا ستیر دا نور دی غلیم گیم دا پختو لوا ستیر دا لا 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 ستیر دا نور دی غلیم گیم منگ لکا پسر دزمکی لاندی هم مزل کوم داستا سخوارانو لیونو لوا ستیر دا نور دی غلیم گیم نور دی غلیم گیم دا پختو لوا ستیر دا لا 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 خبر دنا ټولا وا ستیر دا نور دی غلیم گیم ستا پرسول ساتو بای سمرا وام تیر کړی ویم دادا البکیانو ملشو لوا ستیر دا نور دی غلیم گیم نور دی غلیم گیم دا پختو لوا ستیر دا لا 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 خبر دنا ټولا وستیر دا نور دی غلیم گیم صوبه دا احمد دا بچو ماچی پو زنزیر تڑیم دادا سو خیرانو زولنو لوا ستیر دا نور دی غلیم گیم نور دی غلیم گیم دا پختو لوا ستیر دا لا 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 خبر دنا ټولا ستیر دا نور دی غلیم گیم راشنا نواتی د میرویس نیک خیمه چکړه